Gubwa neza nshuti muvandimwe dukurikirana umunsi ku munsi mu biganiro tubagezaho bya buri munsi umutekano, politiki na diplomasi. Ikaze rero mu makuru yacu y'uyu munsi. Mbere yuko tunyarukira mu makuru yacu arambuye, reka tubanze turebere hamwe ingingo z'ingenzi tugiye kugarukaho muri aya makuru yacu. Njyewe ugiye kuyakugezaho nitwa Irebe Aisha. Ikaze rero. Mu ngingo z'ingenzi tugiye kugarukaho muri aya makuru yacu, biravugwa ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uwitwa Rutundura yongeye gukerensa ikibazo cya FDLR. Iyo ni inkuru tugiye kuva imuzi n'imuzingo. Icyo usabwa ni ugukora subscribe cyangwa se abone kugira ngo ujye ubana natwe mu makuru dushyiraho umunsi ku munsi. Perezida wa Komisiyo y'Ububanyi n'Amahanga muri Sena ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Christophe Rutundura Aparapenapara, yongeye kurahira ko atemera ko hari abarwanyi ba FDLR basigaye mu gihugu cyabo. Birashoboka ko waba wibaza ati se izi ntambara zo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zatangiye ryari? Intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo si ya none, ariko itera ikibazo ku mutekano w'u Rwanda no ku Batutsi baba mu burasirazuba bw'iki gihugu. Zatangiye nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994, ubwo ingabo za ex-FAR n'interahamwe zakoze Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda zahungiraga muri iki gihugu. Ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwagiye buzifasha kwisuganya ngo zizashobore gufata ubutegetsi bw'u Rwanda, ariko bikomeza kuba iby'ubusa. Mu kiganiro Christophe Rutundura yagiranye na Sena y'Ubufaransa cyasohotse kuwa 28 Werurwe 2025, yavuze ko bari gutakambira igihugu gifite ijambo mu kanama ka Loni gashinzwe umutekano ngo bababuranire mu rugamba bahanganyemo n'u Rwanda mu gukoresha ububasha bwa Sena mu gusaba ibyemezo byafatiwe u Rwanda ku rwego rw'i Burayi bishyirwa mu bikorwa. Senateri Francis Benwa yavuze ko igihugu cyanyu cyahisemo kutubaka igisirikare nubwo ubu ari uburenganzira bwacyo, igihitamo kwishingikiriza imitwe yitwaje intwaro y'imbere mu gihugu n'ituruka hanze irimo FDLR izwiho kuba yaragize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ikibazo cyanyu shaka kumenya ku musaruro utavugwaho rumwe uko bigaragara. Mwaba mwiteguye kugira icyo muhindura ku bibera ku rubuga rw'imirwano hirya y'ibiganiro biri mu nzira yo kubaho? Christophe Rutundura wanabaye muri guverinoma ya Tshisekedi yahisemo gutera icyuhagiro umutwe wa Wazalendo ufatanya n'ingabo za leta ya FARDC FDLR mu kwica, gusahura, kumenesha Abanyamurenge, Abatutsi, Abahema muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Avuga ko ari abaturage bahisemo kurwanira igihugu cyabo. Christophe Rutundura yakomeje agira ati Wazalendo ikorana na FARDC itandukaniye n'abaresistants babayeho mu Bufaransa. Ntabwo ariko tubyifuza, ariko kwirwanaho biri muri kamere ya buri muntu ukiri muzima. Bitandukanye n'ibibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uduce twafashwe na M23 turi mu biganza by'Abanyekongo. Abenegihugu bifuza guhabwa uburenganzira bwabo busesuye ku butaka bwa basekuruza babo. Christophe Rutundura yavuze ko mu bihe bitandukanye ku bufatanye n'amashami ya Loni hari abarwanyi ba FDLR n'imiryango yabo barenga 5,000 boherejwe mu Rwanda, bityo ko niyo baba bahari baba ari bake. Yabwiye Sena y'Ubufaransa ko nyuma y'imyaka 31 Jenoside ihagaritswe hakozwe ibikorwa byinshi byo guhiga abarwanyi ba FDLR ku bufatanye na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari iriho icyo gihe. Yanavuze ku masezerano y'u Rwanda yari arimo ingingo yo kurandura FDLR ariko atarashyizweho umukono kubera Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yanze ingingo yo kuganira na M23 mu buryo butaziguye. Avuga ko bari bemeye gufasha guhiga aho bari no gusenya uyu mutwe. Raporo nyinshi z'inzobere za Loni zagiye zigaragaza ko ingabo za FARDC zikorana na FDLR ndetse benshi binjijwe no mu ngabo z'igihugu. Ku itariki ya mbere Werurwe 2025 abarwanyi ba FDLR bafatiwe ku rugamba na M23 bashyikirijwe u Rwanda bambaye impuzankano za FARDC, barimo Major Ndayambaje Gilbert wamenyekanye nka Rafiki Castro na Brigade General Gakwere Jean Baptiste bahoze muri ex-FAR. Major Ndayambaje yatangaje ko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yagiranye amasezerano na FDLR yo kumufasha gukura umutwe wa M23 mu gihugu, ngo nawe azayifasha gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda.
Meja Ndayambaje yatangaje ko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yagiranye amasezerano na FDLR yo kumufasha gukura umutwe wa M23 mu gihugu ngo nawe azayifasha gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. U Rwanda ruvuga ko kuva Tshisekedi yajya ku butegetsi mu 2018 FDLR imaze kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda inshuro zirenga 20 ibifashijwemo na FARDC. Mwene makuru tugiye kugarukaho biravugwa ko Rwandair na Kenya Airways bishobora gusubukura ingendo z'igigoma vuba. Ibihangange bibiri mu gutwara ibintu n'abantu mu kirere muri Afurika, Rwandair na Kenya Airways byatangajwe ko bigiye kongera gufasha mu ngendo mu mujyi wa Goma mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru nyuma yo gufungura ikibuga cy'indege. Amakuru aturuka hafi y'ubuyobozi bwa AFC yerekana ko ibiganiro bigiye gushyira imbere hagati y'abayobozi bashya n'amasosiyete yombi y'indege. Ikigamijwe ni ukugabanyiriza umutwaro abacuruzi no kongera gusubukura ibikorwa by'ubukerarugendo nk'uko iyi nkuru dukesha Bwiza ibivuga. Iki kibuga cy'indege cya Goma cyafunzwe kuva haba imirwano hagati y'inyeshyamba za AFC na M23 bivugwa ko zishyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda nubwo rubihakana. Na AFC ishyigikiwe na Wazalendo Samuel Dese ingabo z'u Burundi ubu kirimo gukorwamo imirimo yo gutegura ibisasu byahatezwe. Amasezerano yashyizweho umukono ku wa gatanu tariki ya 28 Werurwe 2025 hagati ya AFC na M23 na SADC ateganya kandi gusana ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma ku bufatanye bw'impande zombi. Uyu muryango wo mu karere wiyemeje kuhakorera imirimo yo gutunganya ikibuga cy'indege kugira ngo abasirikare babwo bazabone uko bazava mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Komeza kugubwa neza rero wowe twabanye muri aya makuru, njyewe wakugezaga aya makuru nitwa Irebe Aisha. Ciao ciao.